Eh, ngiyabingelela kuphinda phile lapho ekufikele khona le video. Makube kuhle, makube mhlophe, makukhanya kweyihlabathi zolwandle. Siyathokoza, siyacamagusha emakhosini. La ngifuna ukukukhandela noma wena uzikhandele lapho ekhaya. Ukhande into yenduku. Wena baba othi cha, imizwa yami ifile, induku yami ayisafuni ukusebenza, iyagoloza. Thola idolofiya enjengale engikukhombisa yona la. Ubese ungitholele ilakhungana, ungitholele ujinja uqobe nayo idolofiya le, uyikhiphe ameva wonke, la meva lawa wakhiphe uwasuse, ibe plain, bese uyayiqoba uqobe nojinja. Ubese ungitholele ilabatheka konke ukuqoba, ukuhlanganisa, ukupheke, ukubilise. Ibilise lento le, uphuze u-half wemagi ekuseni, 1 hour before meal, uyibilise futhi uyiphuze ntambama. Mase uzolala u-half wemagi futhi. Lokane uyiphuza lento continuously, le nkinga onayo othi unayo iyakuhlukumeza, iyakuhlupha, izokwazi ukuthi iphele, and izokusiza le mixture le, even kuthiwa uyilo muntu lo onento emuvayo esiswini. Unento emuvayo esiswini, kunezinto ezigijimayo ongazazi ukuthi ziqhamuka ngakuphi. Makube kuhle-ke, makube mhlophe, makukhanye kweyihlabathi zolwandle. Siyathokoza, siyacamagusha emakhosini. Makube kuhle, makukhanye njalo njalo. Siyabonga.